Kublai pi baro impek sobhai pi syaka kubojongi ke Bamenta. Uba Robert John Karjarin ukertong yakun MP naka RDA kaganhun ya trilang happening ka UDP bat ka HSPDP. Kumba kiwe pat ki kertong na kiwe ki kenhun saing pertai kum ka NPP ka VPP kiladep mantep kerteng yelade. Menta kasingi ka arpun trik uleber arhaja arpsau uba Robert Karjarin ru rengkat bat kiwe pat ki tukhot jong ka RDA kilalik ban sendan lang ya u hakan ni kasingi na ka benta ka jinglek mantep kerteng jong u kum ukertong MP. Lala banyu iru ya kiwe pat ki paranong ilam jong ka parti UDP bat HSPDP kentup yo ba Kermen Shla uba deiru UMLA ka Henry Klirit Constituency hagaju ka por kum minister ka Sorkar Jela. Ba Ahmed Ba Lingdo UMLA ka Mairang Constituency, Ba KP Pangniang Presiden ka HSPDP, Ba Tito Skany UMDC ka Sora Constituency, Ba Paul Lingdo MLA ka Shillong West Constituency, Ba Deru Menteri ka Sorkar Jela, Ba Pius Marwen MLA ka Ranikor Constituency, Ba kiwe pat ki paranong ilam jong kane ka kenhun RDA. Misalnya